オラブエナス、どうも、熊倉海人です。おはようございます。今日はリーグ戦第7節、ホームでの試合なので、いい準備して頑張ります。バモス！いつも通りストレッチや瞑想をして、準備完了。親子丼を食べて出発しました。電車を使ってグラウンドまで行きました。グラウンドに到着。今回はアウタとの対戦です。左ウィングバックでスタメン出場して今シーズン初スタメンでした。かつて相手の B チームでプレーしていたので、この相手に初スタメンはご縁を感じました。Tagad, kad Ogrēva pamēģināja pāriet uzbrukumā, ka Bagambe paliek tālu aizmugurē, tiesa gan notikumi norit jau otrā flangā. Lielāks defekts no tā, ka bumba netiek centrēta soda laukumā. Interesanti, ko virzieties Bongemba. Tas pat visanāk, un kaut kur viņš uzņemas tādu neattaisnotu risku, bet tāds ļoti atraktīvs spēlētājs. Tāpat atraktīvs ir šīs Audas leģionārs Huseini Ibrahims. Arī ir guvis jau vārtus, un ar katru spēli viņš pārliecina pretinieku laukuma pusē. Nekur gan tālu viņš aizlausties nevar, nākas piespēlēt atpakaļ. Neradīja galvas sāpes, Oskars atbildēja noreidoši un uzsvēra citu Ogri. ここで前半終了、0対0で折り返しました。Spēlējot aizsardzībā pret Audu. Pagaidām vēl nav cīnījusies. Lūlīt aizsardzībā. Varbūt šodien pat abi divi vārtsīgi to prātīs izdarīt. Skatīsimies. Tiesa gan vēl ir jāspēlē Ogre uzbrukumā. Mašādu. Pa labi, nu. Nepārāk. Šobrīd plūstoši spēlē Auda, vairāk tikai viens spēlētājs uz United komandā. Ir tikai viens futbolists, kurš nav izlaidis nevienu minūti, un tas Johnsons ka Bagambe. Viņš ar bumbu un aiziet uzbrukumā. そして試合終了、1対1で引き分けました。最後の最後に追いつくことができ、上位相手に勝ち点1を取ることができました。初スタメンの自分は正直良くも悪くもないプレーでした。簡単なミスや守備のポジショニングなど修正しないといけないところはたくさんありました。それでもいいプレーもあったので、もっと自信を持ってはっきりとプレーしたいと思います。そして強度など慣れていかないといけない部分もあるので、引き続き頑張りたいと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。よろしければいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてリクエストなどもあればコメント欄の方にお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アスタプロントン。